ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri interinete kuri bbc-gahuza.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Mwiriwe neza abakunzi ba BBC Gahuza Miryango, mbaye ikaze mu makuru yo kuri uyu wa kane tariki ya 19 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2026. Izi ni zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu agiye kwibandaho. Abanyakenya bagiye kurwana ku ruhande rw'Uburusiya mu ntambara na Ukraine bagera ku gihumbi, naho ishyira hamwe Save the Children irihangayikishijwe n'ikibazo cy'abana b'impunzi cyane cyane iz'abarundi bari muri Tanzania mu gihe bategereje gutaha. N'ibiki bishobora kubaho mu gihe amashuri afunze? Kuongezeka kwa jinsia, kwiyongera kw'ihohotera rishingiye ku gitsina, ihohoterwa cyane cyane rikorerwa abakobwa, usanga babona akazi kabashyira mu mutekano muke. Muri rusange babura wa mutekano umwana agira mu gihe aba ari ku ishuri. Mu Burundi impunzi z'abanyekongo zahungiye mu nkambi y'agateganyo ya Chishemere. Ese babayeho bate? Uko na watu 4-5 munachangia musangira udukate tubiri muri 4 canke 5. Ibiharage ntibiba bihiye namba, ntibiba binakaranze, kandi izo mfungurwa zidushikira zatevye cyane. Tubafitiye n'ikinamico urunana, aya makuru ahagarariwe na Gildas Yuhondimondo. Mbere yo gutangira amakuru ku buryo burambuye, Chancellor nayahagezweho. Umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump arakoranya inama ya mbere y'urwego rw'amahoro i Washington. Abaserukira ibihugu birenga 200 harimo Arabie Saoudite, Misiri, Qatar na Turukiya barayitaba. Ibihugu byinshi by'Iburaya bikaba byaranse ikibanza muri urwo rwego. Wari rwashinzwe ngo rucungere igikorwa cyo gusubira kubaka Gaza, ariko ubu biboneka ko intumbero yago yagutse kugira ruhangane n'ibibazo biri ku isi yose. Uwahoze ari umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Tony Blair hamwe n'intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika Jared Kushner na Steve Witkoff nabo nyene baraza kuvuga muri iyo nama. Ubushakashatsi bwakozwe n'inzego za ONU bwerekanye ko ibimenyetso by'ivyakozwe mu gihe gisagara ca El Fasher muri Sudani cafatwa vyerekana ko hoba harabaye ku rugero runini ibikorwa by'ihonyabwoko canke genocide. Umugwi witwara gisirikare wa Rapid Support Force wafashe igisagara ca El Fasher kiri mu burengero bwa Darfur mu mpere z'ukwezi kw'icumi inyuma y'amezi 18 kigose. Ico ni kimwe mu bice byabayemwe amahano arengeje cyane mu gihe intambara imaze imyaka 3 muri Sudan kandi byashengesheje cyane amakungu. Ni inkuru ya Barbara Pratt umva mu ijwi rya Samba Cuzuzo. Aha niho hafi cyane unigeze mu gutangaza ko hari genocide irimo gukorwa n'abarwanyi ba RSF muri Darfur muri intambara. Iryo tsinda ry'ubugenzuzi rivuga ko ubwicanyi bwibasira ubwoko muri El Fasher bwateguwe kandi bukoranwa ubugome ku buryo bufite ibimenyetso simusiga ko ari genocide. Ibyo birimo kwica abantu b'ubwoko bumwe mu kivunge, gufata abagore ku ngufu, kwicisha abantu inzara no gusenya, byibasira abo mu bwoko bw'abatari abarabu, by'umwihariko abarwanaga ngo uyu mujyi ntufatwe na RSF. Abakuriye umutwe wa RSF mbere bemeye ko hari ibikorwa by'ubugome byabaye, ariko bavuga ko urwego rw'ubwicanyi ubu buvugwa rwakabirijwe. Raporo y'abo bagenzuzi ivuga ko abakuriye uyu mutwe batagize icyo bayivugaho. Uwahoze ari umuganwa mu ngoma y'Ubwongereza Andrew Mountbatten Windsor yafashwe n'igipolisi cy'Ubwongereza. Yikekwa gukora amakosa ari mu mabanga ya leta. Ivyo bikurikiye amakuru yashizwe ahabona ku bijanye n'isano yari afitaniye na Jeffrey Epstein yakatiwe ivyaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ubu akaba yarapfuye. Abapolisi bariko barasaka mu mazu abiri mu Bwongereza harimo naho yaba Sandringham. Igipolisi cari kimaze iminsi gitohoza kubivuga ko yahoze ari umuganwa yoba hari inyandiko yahanahanye na Epstein igihe yari intuma y'Ubwongereza mu by'ubudandaji. Mountbatten Windsor yari yamenyesheje imbere yaho ko atacaha yakoze gihuye na Epstein, kandi gushika ubu ntiyigeze yishura ku bibazo vya BBC bijanye n'ivyo yagirizwa vyasohoye inyuma yishigwa habona ry'amamiliyoni y'amadosiye ya Epstein mu kwezi kwa mbere. Latifa. Urakoze Chancellor.
Ayo makuru tyatangiye ku buryo burambuye. Urwego rw'ubutasi muri Kenya rwatangaje ko abaturage b'iki gihugu bagera ku gihumbi bajyanwe kurwanira Uburusiya mu ntambara ihanganyemo na Ukraine. Muri raporo urwo rwego rwashyikirije inteko ishinga amategeko kuwa gatatu rwavuze ko abifitemo uruhare ari bamwe mu bayobozi bakorana n'amatsinda acuruza abantu. Uretse Kenya kandi raporo z'ubushakashatsi zerekana ko Afrika ari ifite umubare munini w'abaturage boherezwa kurwana ku ruhande rw'Uburusiya. Bamwe muri abo bavuga ko bisanga bageze ku rugamba kandi bari baragiye bazi ko bagiye kwiga cyangwa se mu bukerarugendo. N'inkuru ya Judas Hondemondo. Icegeranyo casohowe n'urwego rw'iperereza rwa Kenya cerekana ko n'imiburi buri mu banyakenya bagera ku gihumbi bajanywe kurwana ku ruhande rw'Uburusiya, 89 bari ku rugamba nyezina mu ntambara ihuza Uburusiya na Ukraine. Muri ico cegeranyo cashikirijwe inama nshingamateka kuri wa gatatu, bigaragara ko umunyakenya umwe yapfuye, abandi nabo baharurwa muri za mirongo bagaruka muri Kenya barakomeretse canke barahungabanye. Urwego rw'igendereza rwa Kenya ruvuga ko mu kugira abanyakenya barungikwe mu Burusiya, ababigiramo uruhara ari bamwe mu bategetsi bakorana n'imigwi ikora urudandaza rw'abantu. Mu misi heze, leta ya Kenya yatangaje ko abajanywe kurwanira Uburusiya bagera ku 200 gusa, kandi ko yasavye Moscow guhagarika vuba bwango umugambi wo kuvana abayigwanira muri Kenya. Mu ntango z'uku kwezi, ikigo c'ubushakashatsi Impact cashize ahabona icegeranyo kivuga ko mu myaka 2 iheze abarwanyi barenga 1400 bavuye mu bihugu 35 vya Afrika, kandi ko muri bo 316 baguye ku rugamba. Abarungikwa kurwana ku ruhande rw'Uburusiya bizezwa ko bazohabwa umushahara w'amashiringi ya Kenya 350 ku kwezi, ni ukuvuga hafi miliyoni 4 z'amafaranga y'u Rwanda canke hafi miliyoni 16 z'amafaranga y'amarundi. Gusa ngo iyo bashitseyo benshi bavuga ko ivyo bemerewe batabironka uko babibwiwe. Ishyirahamwe mpuzamahanga ryita ku bana Save the Children muri Tanzania rivuga ko abana b'impunzi barenga 130 barimo n'abarundi bashobora kubura uko bakomeza amashuri muri aya mezi barimo gusubizwa mu bihugu byabo. Ni mu gihe kandi rishyirahamwe rivuga ko risigaye ryo ryonyine ryari risanzwe rifasha mu bijyanye n'amashuri muri izo nkambi impunzi zituyemo abarundi n'abanyekongo. Prime Ndikumagenge yaduteguriye iyi nkuru ku buryo burambuye. Muri Tanzania ubu habarizwa impunzi n'abasaba ubuhungiro bagera ku bihumbi 230 baturuka muri Kongo no mu Burundi mu makambi ari mu ntara ya Kigoma. Muri abo bantu abashika 58% n'abana, kandi kuri ivyo bihumbi 230 abarundi nibo benshi. Bahora barenga ibihumbi 140, ariko abarenga ibihumbi 200 baramaze gutaha kuva mu ntango z'umwaka nk'uko bivugwa na HCR, ishami rya ONU riraba impunzi. Ariko mu gihe ikambi ya nyuma y'abarundi itegekanywa kugarwa mu kwezi kwa gatandatu, Save the Children ivuga yuko muri ico gihe abana bazobura byinshi mu byo bakenera, na cyane cyane amashure. Ubu mu makambi amashuri yarugawe mu kurindira yuko impunzi zitaha. Angela Kauleni, umuyobozi nshingwabikorwa wa Save the Children muri Tanzania, avuga ko muri ico gihe cyo hagati yo kugara ikambi no gutaha abana bashobora gushikirwa n'ingorane zitandukanye. Kuongezeka kwa unyanyasaji wa kijinsia, kwiyongera kw'ihohotera rishingiye ku gitsina, ihohoterwa cyane cyane rikorerwa abakobwa kubera kuba hanze y'amashuri aho baba badafite umutekano. Usanga babona akazi kabashyira mu mutekano muke, bashobora kujya mu mihanda. Muri rusange babura wa mutekano umwana agira mu gihe bari ku ishuri. Abandi bahabwa akato n'imiryango, cyane cyane abana birera bagashyirwa mu miryango y'abandi bantu kugira ngo barerwe. Kuri ubwo rero iyo nta buryo bwiza bwo kubakurikirana aho bagiye, usanga batakara bagahura n'ibibazo bitandukanye by'urukozasoni. mbali ya udhalilishwaji. Kauleni avuga yuko atacategekanijwe muri ico kiringo cyo hagati, kandi ko niyo boba bamaze gutaha. Hari abana bavukiye kandi bakurira muri Tanzania ku buryo bishobora kubagora gufata umurindi wo mu Burundi mu gihe atamigambi yihariye yoba ihari yo kubafasha kumenyera. Uretse n'ivyo, ukugabanuka cyane kw'imfashanyo ku mashirahamwe yahora afasha kwatumye Save the Children isanga isigaye ari yonyene ifasha abana bashika ibihumbi 30. Save the Children itera kamo amakungu kongera gufasha mu bisata vy'amashure no gukingira abana, amashure aguma yuguruye, abarimu babandanye guhembwa, abana ntibatereranwe mu buryo ubwo ari bwo bwose. Prime Ndikumagenge harakoze cyane. Dukomeje n'aya makuru, ubumwe bw'Uburayi bwatanze miliyoni 4 z'amayero nkandi mafaranga yo gufasha impunzi z'abanyekongo zahungiye mu Burundi. Ariko ushinzwe ibibazo by'abari mu kaga muri uwo muryango harasaba impande zose zishyamiranye mu burasirazuba bwa Kongo kubahiriza amasezerano yo guhagarika imirwano kugira ngo
habonwe igisubizo kirambye. Haji Rahib yabivuze ku wa gatatu ubwo yasuraga Cishemere, inkambi y'agateganyo y'impunzi z'abanyekongo iri muri Cibitoke mu Burundi. Umunyamakuru wacu Patrick Waso nawe yageze muri iyo nkambi aduha inkuru y'ubuzima bw'izo mpunzi uko bwifashe. Uduhema dushaje, abana barira, abandi biruka hirya no hino, nivyo bintu vya mbere ubona ugishika mu kibanza ca Cishemere. Abakuze usanga bifumbereje baraba mu marembo ko hari umugira neza agira ahashike. Abahunze bava mu buseruko bwa Kongo bavuga ko babayeho nabi bahereye ku bijanye no gufungura. Fredi Kashindi: leo wanaanza tupigia chakula, ubu baradutekera ibyo kurya, musangira udukate tubiri muri 4 canke 5. Ibiharage ntibiba bihiye namba, ntibiba binakaranze. Abafite indwara y'igisukari bategerezwa kwitekera bonyene, kandi izo mfungurwa zidushikira zatevye cane. Abagendana indwara zidakira bobo baraganya kurusha abandi. Muri bo harimwo Nema Mosi w'imyaka 60. Kubera indya babagaburira atunzwe n'ivyo yisumira mu mafaranga avana mu gucuruza amakara. Siku ya kukula mimi sikulaki bibi yenyewe banapiga. Igihe cyo kuryo kigeze ngiye ntago njya kurya ibyo biryo byabo. Niko mbayeho. Nabonye umugira neza amafaranga 20,000. Nibyo byatumye ntangira kurangura amakara ncuruza ahangaha. Niho nkura amafaranga yo kugura utudagara n'ibyo kurya, nuko mbayeho. Nanjye gisi tunaishi. Kuri izo ngorane zose umukomiseri ajejwe ubutabazi mu ishiramwe rya Buraya yabwiye izo mpunzi ko babafise ku mutima. Haja Labib asaba ahubwo abashamiranye mu buseruko bwa Kongo gushira hasi ibigwanisho. Kwasohoye kandi imiliyoni 4 z'amayero z'igice ca mbere c'imfashanyo, ariko bisaba ko amasezerano yo guhagarika intambara yubahirizwa. Bisaba kandi ko inyishu irama iboneka, amahoro agasasagara kugira ngo abanyagihugu basubire iwabo batekanye. Inkambi y'imfata kibanza Cishemere irimwo impunzi zirenga gato 8,000. Ku kibazo cy'uko zitarajanwa ibusuma muri komine Ruyigi mu ntara ya Buhumuza, Brigitte Bukanga Eno aserukira hasere mu Burundi aremeza ko inkambi ya Busuma yararengewe kubera ubwinshi bw'impunzi. Uwo ushinzwe ibibazo by'abari mu kaga mu bumwe bw'Uburayi Haji Rahib uyu munsi nibwo asoreza mu Rwanda uruzinduko rwamugejeje muri Kongo ndetse no mu Burundi. Mu Burundi ni mu gihe muri iki gihugu cyo mu Burundi ariho hahungiye abanyekongo benshi muri aya mezi ashize, aho abarirenga 90,000 bahahungiye kuva mu mpera z'umwaka ushize. Reka dufate akaruhuko gato, turagaruka mu kanya twerekeza mu kinamico runana. BBC Gahuzamuryango yabateguriye uburyo bwo gupakura ibiganiro byayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu no kuri computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuzamuryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa bazamuganga, ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuzamuryango ariko bbcgahuza.com urondera hari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu wayishyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose, ntusubire gucikwa na kimwe. Teramana n'ibiganiro bya BBC Gahuzamuryango kuri podcast. Ubu tugeze ku isaha 12:43 mu Rwanda no mu Burundi ni 12:43 i Nairobi muri Kenya. N'umwanya wo kumva ikinamico runana. Pascal mu rugendo rutunguranye, hagati aho Agnes akanyamuneza ni kose. N'urunana. Ubwo urandebera nanone merase nyine. Nikimbise mbisa se nyine. Ubisa se nyine cyanjye kikazira. Niko kane nduti mumeze mute? Si cyakanengwa se. Cyakanengwa ibiki? Ariko mama, ubu nk'ubu mwandutiye abashakira iki kuri telefone?
ni kimbise se nyine mbisa sibi simba ndi kwigira nkoresheje telefone se nikareka kubeshya se nyine ubu se amafilimi n'imisiki barimo kureba muri telefone yanjye niyo masomo uri muriga ngiye nikizongera kunywera kuri telefone yanjye nzakuvuna wowe ariko se mwabana mwe nzabagire ntugu bisenga n'ikirondo uti mama ngiye gutenza mukubita kandi rero ibyo simbikunda mama reka nkubwize ukuri ibi bwa mbere n'ubwa nyuma ndutiye nkorera kuri telefone sinshaka kuzongera kubona mfatira telefone yanjye ariko se waretse nanjye nkajya nikoreshereza telefone uzi ko wirata uyikoresha sikoresha ibiki ukumarira amamega gusa ariko kuki wirata iyo telefone wirata n'ahari urugero ngo njye sinzakora nkayigura jadutiro kasetse telefone yanjye ntuzongera kwikora ariko se ubwo iryo cyocyorana n'iry'iki koko ngewe reka nkubwize ukuri mama ndamwiyamye ariko se wabaye ute wa mwana we ngewe nzajya nyifata maze duti nimba wikunda wese wongera mfatire telefone nzakuvuna icecekere mwana wa ariko ubundi umva genda ufate yayindi yanjye uba ukora ibyo ukora yego mama urakoze numara kuyikoresha isubiza aho wayikuye wa mwana we ndetse yamaze iki ko mama yimaye ariko waretse abana tukabaha amazi se barayanywa akaze hariya mama yavuze ko agaruka ryari njye ndabona yatinze ndabizi se none dore abana barimo kunywa ngaho hoze uwo nanjye muzungu cecekere rwose mama agiye kuza mbese undi yagiye ngo njye kumureba mubwire ko abana barimo kurira ariko ubwo urambaza ngenda hazi kaze ntihagiye twembi turi hano akatubwira ngo ntidusigarane abana gusa ariko si ubu mama arabona abana batatunaniye koko yakarutse koko njye nanikumburiye kurya ibiryo byo ku ishuri ahubwo no gukinana n'abandi bana ariko hano twirirana abana nta mwanya wo gukina ariko ubu tuzasubira ku ishuri gute ko amaseko yanze ko dusubira mu ishuri ariko njye umunsi umwe nzatoroka nigire ku ishuri nashaka nkubite na papa nawe ntabashaka kubwira mama ngo tureke dusubire ku ishuri papa se nawe urasetsa papa se ubona ari icyo yabwira mama akacyumva ariko we uwazajya kubwira mwarimu akazababwira umva papa aragarutse tugize amahirwe niko sha mbese ko mbona musa nkaho muri mwenyine aho ngaho mwabana mwe n'undi turi twenyine nyoko se ari hehe ntawe uhari ngo iki yajya ariko ntabwo yatubwiye aho agiye akabasigira aba bana mwenyine ubwo azi impamvu yabasigiye abana mwenyine ariko si ubu mama araza ryari koko ariko njye ubwo papa aje ndumva nta kibazo kigihari papa se yari ubwo afite amabere ngo aronse aba bana ntiwongera kurira reka ikibazo nkikemurire rwose urumva ibi ndabirambiwe kabisa oya none se papa kupakira imyenda mu mufuka ugiye kujyahe ndigendeye yemwe bandigendeye ugiye papa mbabwiye ko ngiye kwigendera yewe urumva ntimugire ikindi mumbaza mwabana mwe muzabibaze nyoko none se ugiye nababwiye ngo aho ngiye muzahabaze nyoko urumva naho ngiye rwose ndigendeye papa nawe ugiye kudusiga papa nudusiga ubwo ntituzapfa koko ubu se tuzongera gufashwa nande ko mbona mama ntacyo aba yitayeho ceceka se nyine ubwo urabona iyo telefone yawe uritiye yanjye shaho niyo nkwe ariko rata nimutubwire ari njye ari na ndutiye ninde ufite telefone nziza njye ndabona ari yawe niyo nkwe wapi ntabwo iyi telefone y'urutiye yanjye nazanye rata nanjye ndabona iyi yandutiye ariyo nziza rata naravugisha ukuri telefone nziza ni iyihe niyandutiye yewe njye namaze kubivuga wapi inziza ni iya niyo nkuru ariko sa urabona iyi telefone yarayihuriye n'iya niyo nkuru maze ya niyo nkuru irashaje do yego rata nara rata ndabivuze iyi niyo yawe sawa rata sa ngwino twigiye kwirebera udufilime ubwo ndutiye na narabe nabo nibagende bareba ibyo byandutiye yego rata umureka asigare yirata na kiriya gitelefone cye kibi nimugende rata nyiyerekera amashusho ufitemo imiziki sha nta mamega arimo apo niba ari icyo reka nikurikire ba niyo nkuru ariko si ubwo wowe ugiye cyangwa agenda nanjye ndaza kugura amamegerega ryarisi nidutaha ndayagura nibyo ndaza kuguriramo amamega yewe turebe ibintu kuri interineti turaza gutahana ariko uzi ko twiwacu nta muntu ufite telefone ya taci we ngewe mama arayifite na kanengo arayifite harya ubifite n'iya mama wawe
uzajya uyizana kenshi nk'uko niyo nkora akunda kuyizana. Yego nyine. Sha kuva ubu igihe cyose ngomba kujya mba ndi kumwe nawe by'imyerekere tubideho sha. Ariko se ko mbona ari twe twenyine turi muri iki cyumba cy'inama di abandi barimu bo bari cyangwa wasanga bo batari bamenye ko umuyobozi aduhamagaje mu nama yihutirwa. Ariko barabizi. Njye se sitica Madarino bimbwiye ko muri aka karuhuko gato ka nyuma ya saa sita ngo umuyobozi ashaka ko dukora inama nto yihutirwa. Ariko rata nanjye numvise tica Kanyabungo abizi. Noneho ubwo barabizi bose ahubwo nuko barimo gutinda. Bihorere buriya barashaka kuhagera ari uko directeur yamaze kuhagera. Bihorere arababwira bumirwe. Ariko hagati aho nimureke mbibarize di. Ndikoye. Karame. Ikibazo ufite namwe muragifite mwabarimu mwe. Ufite ikihe kibazo se mugi? No kuri numiwe pe. Bimeze bite se? Umva. Hari umwitozo nari ndimo nkoresha abanyeshuri banjye. Ubwo itsinda ry'abanyeshuri batatu bageraga imbere yanjye nkagira ibibazo mbabaza. Ariko ubwo byantangaje di. Muzi ko buri munyeshuri wangeraga imbere numvaga umwuka mubi uturuka mu kanwa ke. Mu kanwa hanuka. Nawe ibyo wamaze kubyumva mugi? Ego mana yanjye hafi ya bose banukaga mu kanwa. Nanjye abanyeshuri banjye banuka mu kanwa di. Ariko ubwo rero murumva ikibazo gihari ni ukuvuga ko abo bana batajya basukura mu kanwa. Nibyo rwose. Yego sha ntibajya basukura mu kanwa rwose. Ubwo muzi igitekerezo nayisengera. Ndumva dukwiye gukora ubukangurambaga mu kigo hose tugakangura abanyeshuri kujya bagira isuku bakajya basukura mu kanwa. Ahubwo ni no kohereza ubutumwa ababyeyi babo bakajya bakurikirana abana babo ku bijyanye no kugira isuku yo mu kanwa. Icyo ni igitekerezo cyiza rwose. Cyane rwose. Ndumva ahubwo ntatindigane reka manze nitaba uyu muntu di. Alo Anye. Bite se bude? Ni byiza sha. Umva se ufite inkuru nziza sha umwana. Buretse nsohoke hanze yampe neza. Ngaho sohoka. Ngaho re. Agnes uwo mugiye kuvugana agiye kukubwira amakuru avuye mu ijuru se wa. Noneho twavugana shanye ubu ndahantu hisanzuye. Ubundi se waruriye? Uzi ko buriya narindi hamwe na Reya we. Kigali. Umva. Ndakumva. Umva uwo mukobwa nashaka tuze kuko ugena amaze kumutsinda icyumutwe rwose. Ye? Ugize ngo iki? Umva se Chris ejo twarahuye sha umugoroba wose yari nge nawe umva. Ngaho mbwira rero. Kuri telefone niba twabona umwanya yewe ndashaka ko nyuma y'akazi tuza guhura nkayaguha yose neza ariko umenye ko ubu ndishimye ku rwego rwo hejuru cyane nawe ubwawe utakwibaza. Mana yanjye we ubusa amasaha yo gusoza akazi aragera we aragera ryari ngo duhure umpaye makuru koko. Ngabanya amatsiko arabura igihe gito humura ngo dusoza akazi duhure ahubwo nyaguhesha nyaguhe ndabizi yo. Ego mana yanjye niko muzara Karame mama. Enda hano vuba nakozana akazehe muzana vuba. Nibiki kuturakariye mama? Nimuzibe se nyine ngahe ndabanza ujyane izidodo no tutuntu nzanyaho mu gikoni ubundi uhita ugaruka hano vuba. Ariko uhita ugaruka hano vuba. Kaze ngo genda mama aradushaka. Niko kaze? Karame. Ibi ni biki mbona? Mvuyo nari nagiye ngira ngo ngere mu rugo ndebe uko nteye kutwo mpashye kugira ngo njye ndebe ko nabona amashereka abana banjye bisonze. None sanze imisega yasambije ibintu byose. Kaze. Karame. Muze hano vuba. Turahari mama. Niko mwabana mwe. Karame. Aka kajagari kari mu rugo ntakiki. Niko murebe hano muri saro uko hameze kandi ngeze no mu cyumba sanga ibintu byose byatiriwe hejuru. Imyenda yanjye mwanyanyagije hirya no hino ibintu byose birajagaraye. Niko mwabana mwe. Nabasize ku rugo ngo musigare mukora ibi bintu. Ariko mama singiyewe. Nanjye singiyewe. Umva mbese mwese mutangiye kubihakana. None se ko mwese mubihakanye nende wabikoze? Mama ni papa. Ngo iki? Ni papa wanyayagije ibintu hirya no hino. Niwe mama. Ariko muranyumvira abanara nta soni ngo ni so wanyanyagije ibintu hirya no hino. None se mama ntiyabitereye hejuru yo gupakira ibintu bye. Ngo iki? Ibintu bye byose yapakira tubwira ngo arigendeye ngo aradusize. Ntibishoboka. Ngo so yagize ate? Ngo yagiye hese? Ntitubizi twamubajije yagiye aratubwira ngo tuzakubaze.
ibi numva ni ibiki ndarota cyangwa Nose mama ko yatubwiye ngo tubikubaze papa yatwaye ibintu byajyaye oya simbyemera buriya Pascal ibyo yavugaga ntabwo byari ukudukanga yaba akomeje koko oya nye ni ukuri w'interamatsiko aranyishe pe Emva reka banza kwice ahubwo ndagushaka kukubona washyushye nk'uko mbeze muri njyewe uti Chris ejo byarashyize murahura umva neza cyane twarahuye neza cyane uti cyane rwose yego mama makuru neza rero erega ubu nabuze naho mpera inkuru umva tangira umbwire yewe uko byatangiye kugeza birangiye nta jambo nari musimbutse umva yewe Chris twarahuye turaganira angurira inkoko turayisangira mbese byose byagenze neza pe iyo ni incamake rambura inkuru okay ariko mana yacu umva reka nzibari ariko ubu ngiye kwipima ku munzani sinasanga naraye niyongereyeho ibiro byinshi nka 5 ubude mva none se we wabonaga Chris we yabyitwaye mate ikintu cya mbere cyansubije mu buzima nuko Chris yansabye kumuhobera cyane ubwo se byabaye ngombwa ko abigusaba we njye numvaga ari ibintu byagombye kuba byikoze reka urumva ubundi yasanze namaze kuhagera akihagera rero mu kugusuhuzanya bamuhereje akaboko mva kandi none se ubwo nari nzi ngo nimpaguruka kumuhobera ari bubikunde bude wese kasha uzi ko burya Chris atahindutse kweke ntabwo yahindutse maze sha yavugaga nkongera nkumva cyakijwe cye cyiza umusore uri cool oh my god udahobagurika mu byo avuga mana yanjye sha ntiyigeze ahinduka ninkubwira ngo ntiyigeze ubimenye ndimo ndiyumvisha amarangamutima wari ufite nyine ubwo namubwiye byose musaba imbabazi ko ntari narigeze mubwira ko mfite umwana mbese nisanzuye pe hanyuma rero ku ruhande rwe we atiki yarabanje arambwira ati rera nyinshi hano ku isi nta bamarayika bahaba ati twese turi abantu kandi abantu dukora amakosa ntawe udakosa rwose sha iryo jambo rya mbere rye ryansubije mu buzima sinakubeshya uburyo nakumva birumvikane rega ati humura rwose ntumva reka nibaze rero ubwo se icyo gisubizo si igisobanuro cy'uko yakubabariye we yego nyine none ubwo hagiye gukurikiraho iki rero ikibazo urimo kumbaza nanjye nicyo ndimo kwibaza wa kintu we wa mugani wa Budensiana se nyuma yo guhabwa imbabazi imibanire ya Chris na Agnes zaba yifashe ite ntuzacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kuyigeraho andika ijambo ikinamico Urunana official maze utange n'ibitekerezo uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783181064 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook kwigeraho no kwandika ijambo Urunana tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha ikinamico Urunana nicyo kitugejeje ku musozi w'amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba gusa mbere yo gusoza reka twongeye tubibutse ingingo z'ingenzi amakuru yacu yari yibanzeho twababwiye ko abanyakenya bagiye kurwana ku ruhande rw'Uburusiya mu ntambara na Ukraine bagera ku 1000 tubabwira kandi ko ishyirahamwe Save the Children ihangayikishijwe cyane n'ikibazo cy'abana impunzi cyane cyane z'abarundi bari muri Tanzania mu gihe bategereje gutaha mu Burundi twababwiye ko ubuzima impunzi z'abanyekongo zahungiye mu nkambi y'agateganyo ya Cishemere zibayemo twibutsa kandi ko umuntu ashobora kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zigiye zitandukanye Facebook na X BBC Gahuza Miryango tubonereho no gushima abakomeje kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu harimo na Facebook dushimire abakomeje kutugaragariza ko badukurikiye ni Nonoela dushimire Jojo
Salmline dushimire na Levocate niyimubona ndetse n'abandi batandukanye mbose ko mushobora no kudukurikira kuri website yacu mwari kumwe nanjye Latifa Mutesi.